sasa shangani baza kurangirira bakarangirira otari we buzima tukahurira twarabanamo nitushasha munonga Museveni tuyambe okwijara bamwe na munonga bebembesi kulgo mu kibina cha NRM nibajya mu chairman w'ekibina niwe ebembiremo okubaganisamo ekigombe omwanya kukigeita kandi na president nye musanira gabururu bweye nyowe a polling station yanje echabireho tinga kirebaga kiri abantu batezo bururu bona bakabali barukaja independence bona okuba abatori bakayikana kusibana baraka box kusibana mu declaration form na ikana kwenda kuzo mu chome nyowe kayikana chome hana district hamba na garacha mu chome ariko na declaration form ya president Museveni nureba nyo president Museveni na flagas bearers bona nibona bintu kurondera karuru twine bulinganiza umurikanungo abgashonga yabebemeze bitu nko wito kukikabayo nyakabungu chabayo arose yitwashangire umuntu ayiremu obururu rushanga a polling station kandi polling station eri haba abantu maganana kusha twagambaho na Koreb kipande chairman w'ekigombe cha NRM olwa kwetombuitira yakanse byona ebiri ku mugambo waho bari kugamba generally habwa politics za kanungu so when ira baseless accusation kandi aboni bad losers hamwe na politics za kanungezi abantu bona baramanya I mean it was vote na nka constitution is clear it provides for independence kanungu cyariyo na opposition nabo independence nabo ni NRM and bagira ngo bafata flag and you go and sleep independent akirukanga ukabyama take an example ya Kibesigo twirabamu flag ni every single sub county yagire kuronda yakaru when Kapisha was moving aggressively all over the district so kubali okubine ibyo biniga if they had any incriminating evidence they would have tell wow task them to bring any evidence amakuraga gasha ko weza Wilfred akahebyo hene kwatirine nemivuyo bondere kubarukaho nangwe tukanungu yonka bitutosere ntureba kutancha no primary twantureba on primary za NRM ebintu tukabireba and obwa hati tubentu tekateka maybe reconciliations ninga sho kugarkanisa omukibina cha NRM kwabire Ana tchewe nisana yenga chitufu. Konka tukabasa ninga utecho kugira ngo bururumba bwiba. Somehow tibasa kubatira true ahabo kuba okwetongo itabara kwa rgenshonda n'enshonda obeno manyango nta hinde byabasa kuba byajwangamo. Konka amerwizoba no boyine kwa no leta evidence no yine kwa no leta obuhame oburikworeka nkopo akarura kakakebo. Then naona ikanka ba confused no kugira ngo Michija chita na no kutera karura ko kugira ngo yabakanungu district then no kugira ngo giye abacinkizi simanye bigira ci district then egiye abasimanye bigira ci district hata echo ntiretera akaruru bwo katibwa abo kugira ngo egiye aba district to kwayo negiye aba district to kwayo naro ne tibanu barabya honyo wote na cetegereza amherwizoba but if it is about akaruru nintekateka ngo bwizire obururu bwizire no buterwa konka tuje ntwenda to improving kugira ngo bondi okwibaka karuru kijana kucendera kikatushasha kugira ngo obururo bwa president tuturatereze bwabo maburiya kandi turangu ahibwa akorire abinji bakaba satisfied bamango bururo bwabo bwaterwa je kandi bwahenderaje but we hope for the best ahabwe myaka rije kwane kurataho akwa this time round nteka tangu technology yo gwomo tuje kwa twajifunduze twajetegereze etere obururu katinga across so myoni indirangu ejo kugira ngo bahereze district abo kugira ngo karuru kibirwe tokamanyo wibira karyo woku ninga karyo woku na yayenda narugoku abwibiro ku kastaba na mango aho yaza tabaruko mumanya abo riyo nontunga Samuel Rwiza banindirangu munyabwanje nareba mu point yo kubahereza district kana n'ekindi nareba chairperson wabecina nagamba abinji kuba kufuna flag bamanyangwa karuruka amanyangwa ine immunity
waine flag y'ekigombe kya NRM obundi yarabireho but still nchincheta ogende no mbantu ogaruko bahikeho oronde akaruru korafune flag yawe ukabyama nayo hati hina bahabara kutera akaruru so mwene te guarantee yo kugira ngo wafuna flag y'ekigombe ngo ubundi warabire mu karuru nchincheta ugaruke na grassroots ugaruko rabo mbanto biso tininye otinye umwahire bendera mbone reka tugitware parliament but of course tubendeza obururu bwo businje izoberi yanyenchaka nko kunanagambire tuza kontera ba LC3 councillors nango mu town councils nibeta ba mayors but tuza kontukatera izoberi yanyenchaka kandi ko kutugereza nango kugera businje overall tubetine mivuyo lekana nobwo bugumize mu izoba eryanyenchaka re tutera karuru ko businje tugira bebembeze barunji then ubundi bakareta intunguka ombyanga bitu tukwisa Stanbic Bank iwari kwenda obehereza burunji obokubika no guza sente tekateka al Stanbic Bank bamazero bwire buringwa omfieldeji niyo bank yosheme kuba no yesiga kucha munonga nko buniyo bwire obutwagenda omukire ka school fees iwo wabicire kare hata kwenda ka loan ko kutopinga up a school fees tekateka al Stanbic Bank bina mataji okwetorori hanga orikanungu ori soro or kabare or aruwa or inkahe yona no asa kwa accessinga Stanbic Bank regulated by Bank of Uganda ekikutumo ekichereka ngo sheme kuba no jesiga omuri byona ebyokora reka kuba nabona nabamanenda zo mukiraka nabone batapinga ibakureba ngo umuntu arukubi bakuhereza rone kugenda mu maraka bitwagenda na Stanbic Bank noza kushoshora oshashora ka interest rate kache then ogumize mu otungure obundo mwana business rukwenda loan na no basa kugitunga kandi no basa kubikiraje sente zawe Nego installments mugaburu bwinji konkabucebuci hatwari ambambe nozo bagarro mu weeks a percentage ya 30% ozana nobo kuba wazifuna bakweshereka kandi ushike ngo 30 no per month konkako kuza Stanbic Bank angwanyo hatkanyeterehe yanje for example kanje ngubatahunka 24% konkano anene cuttinga across the whole year so noza kushanga it is 2% per month for example tunabahereza yenyine abo kwa banyamanyangu bari hanso so ngenda nguna oyirukanjire aba Stanbic Bank nangiyo nogamba topping up na nayenda ninje guza yoyona nje nahasigara umwana abana bazayishimira nsigara nintoba n'umwaka twaza kwakira Gideon Senyomo ari ha Uganda Matters Primary School akiren kaka akabana bitugaruka amashomero katurebe omjenyi na gambachi twakwakira Gideon. Wewe mnonga Charity chobutunjira Jemima good morning Charity nchireko in experience omukafu nako agamba retse zona nyina atina Wege chikuru no kugenda mage wagambaho ahando buhereza bo bugenda buhoro takusibize na mnongi wo muri wa TV West kanyunje kora musyango rirota na mnongi wo muzire ayino mwana ayine imyaka yogaraka ishomero cyaturetanga TV West ayigana Matters Primary School nko Charity yagamba no kureba ngo iwo muzire woteguire bitu we mukuru wishomero akuje cyabande bashomesa bonana na kwetoro rihanga akwinira bahabuziki TV West ntukuzeta abantu nkaba tubakwisiye hihi bongere kushobora cyeshe mukuba no kora na mnonga ebirebiriye 10 nesabite rukwisha abanagaraka amashomero kati mwacho mwami Frederick ayonje tuganira turamusie iwe muzire ariyo kwa hera atakashobira narashobirwe Charity yagamba byesente harimo fees na nebi na shopping kangambe bice tumwacho mwami Frederick aturamusi atuganirire na mnonga cheka a back to school mwami Frederick live at TV West obare abatebe kanisa izina tumuhiro Frederick eritisha Uganda Matters Primary School ninyenda njitwara mukisago kwesima abuko ndi muziri kandi nabazira bagenzi banje twesime ekichonjo cy'omwana n'ekichonjo cy'amani ecyo rahangara ko basa kuhereza umuntu umunsomo so ninyenda omwana ogo wabana omureba misho gawe
umurebe nk'ikintu cy'amani kandi ogume ushemerirwe kandi ogume n'umukunda obe nomanya ngo life yanyensya neza gumizamu waba utakiruho no kubaho so itwe ntuzoka tuzokera umubana bitu tuzokera umubishukuru bitu nchibanyisa ngo bazire tkesimse ubu no bwire obwabinji turukureba nko bwire bugumire konka ahabwe cyo cyonje cyuranga yatwire tugwesimse kandi umwana ubwo urukureba natutamu ekitinisa cyangwa munonga mwenu ninyenda tugumize muticheyinemu omukugumirwa kwawe omisho gomweji gomwana wawe ogumuye sigo tujuta oyoreke ngo nosheka oyoreke ngo ibintu byona birije iwe koraze nyuma mu cenge cyawe ningo bundi ahoro kugeza aho kurondara 10 cyawe embere zarakwatereza kunyige konka omisho gomwana mazima orebe ngo ushemerirwe kandi umworeke ngo buri kimwe kizakabasika umwana yabara muto icyo kureberaho na yabayine umuzire we ubundi atarukwemerera bw'inshunga zitari zimwe na zimwe ninga hitarukureba ninga konka ni warukureba nkomuntu w'amana musoma nkahagire cyamukanga nicyo rebera nayirukanga ati mama tata abo kuba namanya ngo niwe rukweza buri cyuma musoma nanegeshaha ahabwa fize ituriyo ntuzamu nareba ngo niwe urukwisha kumukora buri cyumwe nabane nyenda ngo umuzire utakatebekanisa umwana ari kuzakushomera nabanisha bango cerererwe ninkureba ngo cerererwe utakashabire mwanya aho rukwendera aho rukwenda umwana wangu aze kushomera nubwo bwiro nani nkushabota karenze yanerizoba ninga nyencha kare utagire kureba ahishomero ryawe umashomera gamwe na gamwe egesha atakiriyo na myanya yotegereze ngo noza kuronda umwanya mwishomero nanka kunku umwanya tugwaciriyo ninkushaba egeshaha uyurukange uze kuronda umwanya uze kureba umwana aharashomere ecya kabiri okushomesa umwana ne okukwatanisa kurungi ahagati yawe na nishomero nitwa itukushomeseza bitu noza yo banzo gamba nabebembezi yaba headmaster yaba deputy yaba wene ukirukwataho ecweka cyo wabushashwireyo ubano yoreka ngo ikintu noza kukironda bwanyuma nangwa no kubotine cyo ine noshanga ishomereryo rukubasa kwetegereza wabashoborera reka kukiruza umwana ukabana we wayohoreza ati ni kishoborokere ikindi turiyo ndikumbwire book shopping nibende bitabo nibende bucumu nibende karamu nibende ki abine ba boarding no manye bindi uniform ekakura ubuntu bwo bwire bukushaba umwana ecyaro kwitaga ukamanya ukora abase kubironda nangwa cyakubire nicyo basika umwana wo mugendana abo kuba umuntu umwe nakutume bitabo akugira ngo nayenda kwaya emone cweka oshanga iyo no muretera kwa yibiri kandi ubundi yaba mpango munonga abwe karasiyo ubundi yakutume nkito yonotekateko teze nazikamu yotakumanya ngo mu cyumuro ayiyongireho noza kushanga umwana ogo arengireho akantu nkito takijikamu so ecyakubire cyubonire umwana ogo mwabamaza ku shoppinga mugenda hana iwe yagambira toilet papers yomanyire toilet papers ezukushaziti konka bayishomero nibenda ziriya
so mwene kikabe kiri kirungi shopping ejo omwerero gwe wamugendana waba orihihi nawe mbabasa kubane benda champion books yunoza kumuhereza ekiruho muzani wa Manchester United club impagera ko mkona ndase yes so mweno nichenda omwana ogu obugenzera nawe omwana ekitabe ekyo nkibasa kumutama ushange yakiyeho n'ekishembeso ninga yakinaganaga abukubo butikero kwenda so abana babine preference zabo kandi nazo tushimye kuzo respectinga ekindi abazire tuyesiga abana yes konko kumuhereza nkesente ngwaze kuzibankinga ngwaze kuzitwara ishomero no risk ya mani munonga ninyenda kubagambira konimeni aba bantu abara kugezaho kuyiba abantu barabura hamwe aza ATM ariyo mbanka nawe nashankora kuza kubankinga ariya ariya ba agent so ariya shopping y'ebitabo na yenda wahikeho akugambire ecyara convincing abana bitu no babasa kumugambira kadiru akana namanyango ayine sente yamugira taza ataroka adira katuwa katameme tware 3 atunuya mu 10 atireba nyona akakuziye hari so mweno abana bitu okubesigane sente tugezeho tucerine ayikira kubasika abuko abana abo umuntu umwe nebashungwa busha manya ibintu byaho naho nibakunda kuko umugambiro tunuza kwiya nuko kumugambiro 5,500 bo mata abamuta 5,500 takachikora hoga so bagerezeho icamani nibakora yaba 12 yaba 10 nabwezi yagabirwa ishenka zininga ningondisho munyabuzare so mwene cyo turebe ngo twache haramanonga Omni wa TV West amazina nisenyumo Gideon na mnongi wasa kutegita ejesha mu program asimuka twine head teacher wa Uganda Matters Primary School aho murembo rambara Uganda Matters Primary School ne gamwe amashomero ga government kandi amahango ntumureta ukonja kwiriza hihi na mnongi wo muzira umanyi beshime kuba nokora butwetegure kiro cyeberi 10 byo kwezi kwa kabiri umwaka 2026 obu abeje kwetori hanga Uganda baragarke amashomero niyo nshonga nkuru head teacher abazire twareba abazire hari umweje gishari narebe gisha aba bari mutabona bamwe bimukere na mnongo gwo wagamba boarding ekito yakora wo mweje ashime kuba naye ni mwoga cyo mbwire nkobo omweji niwe no junana zobawe kureba ngo wahika umuzire wawe wamumanyisa watebekanisa kare shopping list yawe izoberi yaraje kubuze uhike no cyumukwasi ninga na wayenda no basa kuma approachinga umukire urebe ngo wagera ki waje umuhereza umugirete ibintu byo kwija kwetaga kugenda na ishomero omweji haro kintu cyukuru munonga urugero mu klasi wazo mundisho ukagendana n'ebitabo ukagendana na fayiro ze klasi eyiwabirorumu ebyo ohira habasini ya 1 ebintu ebyasigara bitabo na fayiro zetagwa mweno ninkushaba ngo ebitabe ebyo nibyo rukusa kutandikiraho yana parkinga bibanze waba no parkinga ebitabe byo bibene byo byazo nabyo byomushaho ejo ninga byo mukesi yawe ninyenda kubamanyisa abeji nkata abecha mukaga bakwase kipapura cha pero yi ukitaka kutangaza ngo nobasa gukora mu max 9 kimanyisa ngo ebinji wabishomere haza mwene chumanyisa ngo byoshomero P5 ebyoshomero P4 ebyoshomero P3 ebyoshomero P2 bikwinira omugasho na P6 bikwinira omugasho na P7 muzakaba bikwinira omugasho okubika je ebitabe ebyo n'ekikwato cyamani cyo rukwija kuba oyesijire amashomero mingi nututandaka ntuhereza exams za beginning
nikibanje mahisa ngo mwejo biratakatandike ku revisinga ociririrwe kora kata mutebo kawe egeshaho muka utandike gukora revision kugira ngo wanoza ishomero ikibuzo cyo kubanza cyo barakubuze ubintu ushangana ukeyizusya kandi kiba kigece class y'inyuma Okay. baba batakubuza cye class watandika so cyamanyisa ngo hatiwe uryo P7 nubakubamba kuza bya P6 P5 n'izindi class za hasi aba P6 nicyo kimwe class za hasi so mbaba batakuza bya class ejo na mununga to beginning so cyamanyisa ebe bitabo na files ibi wabiro no mu class zenyuma reba ngo wabikoresa mununga umu revision ebirebi ebyo takagarikire ayishomero ekindi akabaho impinduka omukumurka kw'amashomero ati amashomero brigitte tumanya ntumurko rukubanza hati ntuze kuba ntumurko rwa kabiri konka amashomero gatarukushana gine biro byo kumurukiraho ubunde birebyo bitakakire namunonga kugira ngo abana ba reporting kugira ngo birebi 10 umwana waba standby arufutandika lessons Mwena zo mu orientation yisho azo mu orientation atebekanise bitabo bye buri kimwe cyona kibije icyo kurebera nka Uganda matazi ito abana becyamushanje ntuze ko bakirwa katano abecha katano ne cya mukaga ntuze ko bakirwa mukaga abecha abe classes zinde nasere ku P4 ntuze ko bakira asande kimanyisa ngo urwo kubanza nizo baryo kutebekana sabana bo kureba ngo buri kimwe kiri omboteka nangwa no wakubaye bigukumura umwana wa boarding na wa muretse urwa kabiri shaye mwene cheka lessons zirabanstandaka umunasa kwebuza nkayugana mataza bwakitwine berebe bitakushana kanumbere ngumwe twina abana bingi kandi twagira ngo ubona tubatizoba rumwe mazima nturemwa so nana urwa mukagoro kugambira ntusiba turhiri no rwa katano rwagambira ntusiba turhiri ahasande kiza kurenga no kubanza nkiza kurenga so mweno nicyo tukubatera habiro bitarukushana kugira ngo tukagira mwakisyo umuzega kamwe mu isiberebyo yes ninyenda kubamanyisa abazire abayugana matazi abashabira imyanya na nabatwire nitwe hanuya aba P7 ntwija ko bakira ibiro mukaga uruno rwa katano aba P6 na P5 nsaka bakira rwa mukaga ibyo nebiro mushanje aba nasare kusia P4 na sande ibyo nebiro 8 aba ko babasigire yo bakererirwe ninga shibundi tubabaramanyere birangwe byona orukubanza arebe ngo yareta umwana bucerkare aho kwandi izoba ryo kutebegura abanitwe tukareba ngo ra kabiri ba ready futandika lessons na nabanda bade abarabe mbatujoininga ninyenda kubamanyisa izoba ryo dakika yo mwana aracererweho nimanyisa twabantu tandike tam tutirehona no kucererwoko ncubanje manyisa ngo mwana ajya kuba naferwa ni wo muziri no jya kuba noferwa deka kushashure sente zabusha amuherwa kamare ibiro umwana atiziro kamare 3 kandi sente zona nabazenda deko umwana atandikireho nabandi kandi niwe urebe ngo wakigainingamo ekintu ekyo Umuwachivu so kujasha zanje zabashahe munira kikasha tunamwenda na kwikiriza Charity na Jemima babi n'ikibuzo kimwe bibiri tutonge kibuzo cyakwa ni mana abona bazire nabona bashomesa then banyuma tugaruka mu studio Charity Jemima ekibuzo kimwe nko muzire na munonga aronda kiye cyo kumanya akwa turi mu line yo wegese Kumra Gideon akire kunuya katwogireho bweno twikirize head teacher tumurekure azegumiza munakora imirimo ya government then tubase okuzombushonshore cyo wundi bit naye bari munonga okubasa kutwaburana no kutereza contribution eri kwinga netyo ntushaba ngo mukama muterizo barunji kandi na nishomero rye nturigendeze birunji byonka bari munonga iwo wagumanitwe abwa program ya simuka twaza kuzomuka humro tsakwantu twakira impapura z'amakuru nkiri cyo butunji Charity kinde Jemima ayebare ninkushaba ngo otakargaho
Orwa kabiri otaferwa ntwija kuba twine Dickson Cyabaseta turi kuganira aha kuhinga ekinyobwa ekya cashew nuts no chingota no chihamuchi igi niyo seedling iri kuhinga ekijuma nikiba kiri nkoko ryo no kireba noreba hatu kubakitiremo cyamera rebe iki nekijuma hati igi ni sheru hati cashew nut kuyamezire yarugo mu ndomu nimukareba kigwire mbona kakantaka akari kuba karya kiyembe niko kari kurugame ibintu nkebi in fact wenda ntukigura mu birebe ntiharigama kantu nkaka nikakanyobwa nikarugo mu ndomu kandi niko kamezire rere cye kinteki icyo kishero kirimo oiro ningira nibyo waba noyenda ngo urebe kirimo oiro eye kikaca yiguru mechanical twegiteho aha programu yareba hindijere ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabe nireba ntukanitegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina nini kokana abawana ekeriyo kujya mu shwe bo musheja okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindijere nebereho bursande shahina ze kiro aha TV West Honga Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo yo rukwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera hati just umutwaro mu rw'abasiza omutwaro oguha tigera nikubisa mutiri muzeyi kagenzera gire kwende mboga habiroki nanye yibwasheshera kandi yo ni muronda kanarwo akabugumira kandi bo banywa hamwe sente kanarunda hesitation mwana wa yitwa session barugunge na yaka gambo cyuwa to kwanga na kushwara gishano ruge Watanda kwa kushazwa ki ngumira wakabigumira ni kuronda akatuturorere nkai abana bizira batayayire wagenda negisha no ruge reka
kumbuza ne nturaga ndagamba para mbwe ntatikankushwazi ngo mukagwa kumwanya kagamba mbwe hatereka kwembre okumire nkai ore ire tora gitahamu lesente zuwatere kugura imboga z'abana zire ungambire ki tora gitahamu ajeje ni Nehinda webariwe achirinitwe akasheshaka and of course akaniko kira tukubantureba ebija omumpapura zamakuru ntuchira kwa twino rupapura New Vision hamwe na rupapura orabukede akasheshekerizoba New Vision nindeba ho PLE subjects increase to 6 ebikwatirine nebyo ebarimo bahinduramu new curriculum nabagira grading system nayo neza kuhinduka so iwe mweji iwe mushomesa iwe muzire ebyona nibukwataho apeji yakashatu yerebere n'ibintu cebyo ebakwenda kuhindura new curriculum meji tureba ebikwatine na koti nani ngushago tugaretse PLE subjects inazo mathematics integrated science social studies na English so atumera kwongera izindi ibiri zikaba mukaga aha rengo rwa primary ukashanga twantutame ibyezo bya P7 ntibandikora 6 subjects kind of course bajangu nibinji eberahinduke na no ku gradinga omuntu afite ibintu banyana ngo D1 neberyaha D2 neberyaha omwenda nuguguriyaha nibajangu nibinje berahinduke so we better prepare for that better prepare bit New Vision yakoretera draft na nebyo bimwe ebakwenda kuhindura ombwijire yetunjira urupapuro ru and twaje nombia court judiciary dialected on case backlog nibajango makoti hijire yemishango cyo benoreba bundi go Ronzire Flavian Zeija ari kugira ati risakira abasikereka tusasarane ubundi mshangwe kacendero mukoti bitunu bajangu na neriyo ba judges bagezeho bajikoreho emshangwe rwo mukoti abantu bagende ayobo kushanga nemshango y'amataka bakajangu itakataje wari kosa mpako mshango bagucire ubundi bagusharema abantu bakosa amataka gabo na nebindi binji nameje kunteganisa baza kushango shanga tuyiro mushango kumaro bwire buringwa kandi cyo komiro tarachikozire koja mbabatirimo amani bakacumishango bakareba umanyangu gwa kwatarayo yesi ninga waraka kurwe bagarkamira mo yawa ko mushango ko takoze so tarenshonga ngabo cyo shimekwa no torobire buringwa ukomerwe utakora mirimo yawe so riyare chikani ananabeka yawe basisira musente obwire families ba abo mishango yo mukoti ubundi bugambire ko baba bikozireho ebintu bikagenda omumisho takafera kureba narrow stats project to revive cattle farming in Teso babukoretera ombwijire Teen Vision then otakafera no kureba ku TikToka obakomire bwanyuma yo kozesa chite cyo bakozire head speech aha TikTok njocho kwano bareberana na internet bakabajira ombwire bwo bururu nawo gajiro yagamba mbene hati bamukwasire izo biri nyo mubazo abire ariyo mukoti then tuchira umuntu gamana performance ya PLE ningashe bigezo bimazire kushore bya chamshanju reba omojo aine condition ya spina bifida okwa shine njire on PLE regardless condition yarumu bakwise okutera karurizo bari nyoncha kare one day to go ahita bentera ba LC3 counselors iwo rukunda ebya sports
babikoretera umurupapura rwa New Vision rukwatine n'amagara byona biri mu politics akariro kabene kagendo misho byona babikoretera shirinje ku bibiri zonka noza kuba no byetunjira umurupapura ora New Vision ayitugambera rashire aha street mwenu fayo mnonga oretunjire katirebe bijo umurupapura ora Bukedde of course rwa no rumyo Ruganda kandi nyoni cyo butunja ariko za kuba nashoma urupapuro ru kawayeho zaho bucirikare. The truth is ngu ekigambo cyo butunjira no Ruganda just tuza kubwita gita mpora nayo bano bagamba nti amasomero agasinzo kuyisa mudara erisoka bagakuretera umurupapuro rwa Bukedde nabo cyo tunakwenya ngo shembe chinchikwata yihangari yo no takaja ngo cyabe cyo Ruganda nchikwata Buganda yonka no na chikwata Uganda yona kandi indeba bakoreka ngabwe gakoze mudara erisoka. Then abo mu Kisenyi batabukide KCCA kubyo rugudo enshonga nkezo nazo ntukwantu zikurateriza okumanye cyafokwe you never know ubundo kashanga wadire chiwayigayo ninga wachetantara bucerikare cyaba kiri kibi then cyaba kiri kirunjo shanga ni wachikopa wachikoreso wanyu then imwe mubasa okurabaho urupapuro ryaha norwa Bukedde. Iran bajanta America esonze kubakambwe 16 abali no kufa ezinetare zikuzenda omesho umahanga agatargamwe na gamwe. Now this is Iran and America bariyomba koreka what is happening worldwide erwa n'urupapura urwa Bukedde. Then ujanto mugago muto wazimbi omuzikiti gali koreka Masaka no greba shabe choose and you're like, is this Uganda or shoma mu urupapuro ru na no muzikitogo bagukoreka tana kubera nyendangu obure kumanye byafayo erugendo mesho omwihangari yawe. This is Masaka hari tukura abantu tuza Kampala kunka wari muzikiti no shangurinka I don't know. So ni nyendangu echo kirebo chenge abasiramu batahi banje. This can also be for you specifically. Ebya karuruke Masaka na ibanange Masaka nga yejude mu rupapuro rwa Bukedde rero. Ebya karuruka Masaka tebinagwa akona kahikona mbagira nte miziziko na mere jalina okubuka okulayira naye galo achabukawo chekinene nnyo kyakozaawo kulaba nti tasobora okulayira berwaha marupapuro rwitu urwa Bukedde. Then ahandi bajanti kanza page yasenga page nayo ninjira kugereza kitinisa batatenkazi kuba tufurikireho batatenkazi kuba tugire hare batatenkazi kuba abira barogo icyo nyina cyo yongereraho twatandika kolesa shenkazi ayimita batatenkazi marupapuro rwa Bukedde. So tinkwenda kumotambuke abo kuba echota kumanya hano shakwa no kimanya omuwara byali no kukora umusajja na muronda mubanje kujo tati nyona tora na mubu Bridget na kumweta buri kuja ngo hati nyona tora na Bridget muri kiriye cyumbiro cy'abantu cyona no bintu cyo bwako bakozira aho ubakwasa kuretera umushije mbe no mushije watorine Bridget akamurebera hariki byo nabihwire haciwe byabere bironje toka bukopa niyo kagire cyo wihiriraho orunor papura orwa Bukedde ninyendangu otakaferwa page yasenga eburayo orunakurumu okuronda kubewo okwaba kurembeze kumagomborora zitawuni council division za municipali tite LC3 2026 mwenu nchimanyisa ngu it is only today then chakare akaruru iko chakare no rwakanga arakashatu bashija bo barabeno batera karura okay chakare nebero bino yes everyone nago bururu bwo buciriyo nebero mukaga ntuza ko twine akaruru twine nakaba female youth member of parliament konka twatera kaba delegates buriya tukatera regional tukatwina ka western tukolanda western youth member of parliament na naba central bakana batera na naba northern na naba eastern bitatu tumuntu za kureba aragendo mbijerebya honorable Fiona Nyamutoro
wahati abire woman member of parliament wa Nebi district. And of course nebiro mukaga ntaza kuba ruhota lehe sita kabare preparations z'amazire barimo nebetereza nibo bara hosting emukoro ya tarehe sita omwakogo. So nibinje bichemunu bigendo misho yocho inokora hano kutaho TV West program ya sisimu kantu bantu gambira ebikugenda omisho bitobo tuchiri muntu gumizamu Dr. Benjamin Musita oguno muhangu ambientasi armonaisha tushobora ahashobi ezito abazire turukora ombwire bwa school fees ano bobo bwiro buturumu eje sandage no bugano muzire nabatacenda no kureba ari baje ukuri yarone kurenjere yeshobiye kubanza twantu gambo byo kugenda wabakafuna we barenyo banzoteyo obo buco bwoyinde ugambe na head teacher ugambe na director taye mtore ya wikuma abana bashatu ompurire then akashara kabene kija February beneho akashara kabene kija oyibongere cyashatu then hataho uzabuze mu gendo guzakatoki ubongere cyetano mayo paying itori munozo mwibanja then kora arebe yaremera kimwe now we just got Stanbic Bank bakongere ye cyabiri ushashire balance hoyo then eche cyabiri obeno basa kuchashura nko mukwezi ngakumwe ninga kumwe neshicweka then waza kuzomutamwe ndijo obe free of any other loan then hatogaruko tandike busi konka waje taka kunyineho mbwe nutka kumara amanyabiha noja kutaho murono mpango neja kutuga bakukome na tame taka hui. Alright, of course economist armunaija kutushobora argebyo na nebindi bingi experience yo katura magaraga tarebere noni ibintu tije so otakaja niwe wenka twenda twine school fees twenda twine obweremwa twenda school fees te kwikabati twenda mutu tutambukeze nshobeze turukora twabantu ronda fees z'abana then otakashanga abawo bayemerera then nyo wabuzire kuzo mu nshobezo abanje bagumizamo then hatakashanga cyaro hariho that education imbalance we bari binonga. Alright, program ya sisimka etemune jendo misha Dr. Benjamin Musita naza kubaria hakutushobora anshongezo obwati katuzumuka umulo kache turi muntu garika mutakarga TV West. Eshagama no Rwanda no se kugweta nko urwize ninga umurindi uburyo mu mubiri kandi Eshagama nekorerwa mu mubiri kandi ekigenderwa cy'Eshagama no kutwara ibirisa ibiri kwete ngo mu mubiri no kutwara mezi gari kwete ngo mu mubiri no kutwara umusyo urukwete rw'umubiri no gutwara integeka mubiri ziri kuyamba umubiri gukora kandi no kubasa kushoza akasasiro yarwo mu gukora sebirisa ibyazo umuntu y'ubutafari imirimo mingi kandi turi kubasa kubaho etariho kandi twine umujunanzwe wo kurenga twagikora kandi twagitana hamutindo gwahingura ikintu kije kubaho umuntu uri kuba narya yamanya ngo ibyo kurya byari kugenda byo biri kurwa mu Eshagama yamanya ngo Eshagama eji irimo amizi mingi kukiri ikindi kintu cyona iyi no kumenya ngo n'ubu uri kuba norye ibyo kurya tibyo biri kuza umushagama nazamwe birisa nico twinire enkora yo kubasa kubikanja ukabigoyagoya ukabijwanjirana n'empezi ziri kuyamba kuri bangu byakamukamo no kwete shande iri kubiye kurire ebirise byabizwe mu byo kurya
ntabwo yaco ikiri gukorwa cona kubasa kurigishaga mu buri muntu wanashimire kuba nacimanye ati ndashaka ngo atakacimanyire iyo ni korweta ishagama nyoni zakorande urwizo ryaho rukutukora kandi n'urukorwa umubiri uyebuza neyije korweta tubone tugire ngo gweje eye ni nyingi eyo guninje ogwagwire mwishagama aho kumvukaho bishobera nawe ko n'ubwambere kutukura hati yahuno hano umanyisa ikicwika kijushagama aho kuba ishagamye bagani zimwe bicwika nkabishatu ati harimo red blood cells ijo niri kutukura nibicwikana na bitana harigana okay habamo n'ikindi gicweka cyo kwita plasma cyo nibicwika 5 harigana cyo kutukura ni cya kinece etakwasire murunga ati habamo akandi kacwika ka 1% akari koyera ako niko karimo white blood cells hamwe na platelets hatiya umuntu yagambishaga mu rurebe kiri kutukura konka ticucunga kandi ico cweke kirimo icibicweka 5 harigana kiri kukira ubwinji na maize ibicweka 9 harigana ya plasma na maize kandi umwe muri gushanga ibyo kurya ibyarugamwe birisa inyombe kamubiri ibishaju sukari imyonyo imbanjirizi impezi byona biryo hamwe n'integeka mubiri byona biri umuplasma rero red blood cells zo zibaho kureba ngo umwisi wa oxygen wa gutunga rero white blood cells zibaho kukurinda kunga byona biryo mushagama kandi umukindo gwabyo nguza kurugirira akibo waryo so hatebe byona bwisere plasma manya platelets manya red blood cells white blood cells wanka hakanda kanyabayo hatebe ejo niyo shagama haza kuri kuza kubaraje ushanga bicwika 85 harigana byishagama na maize ntabwo ejo kibe cy'ubujunanizi bwari buri muntu ukumanya ngo wabanorya norye byo kurya iri guteka kuragamo ebirisa iri kuza kombeka ubutafaro buhurire niho kagumuhurire no norye byo kurya iri kuza kurugamo kiri kuza kwereza amani azi kiri kwereza amani kengi nikiba kiri umusukari kandi kiba kiri no mu bishaju kunke kigo mu sukari no mu bishaju n'amashanyarazi ntabwo icyo nakuri kuba n'urya ushimira kuba n'umangu amashanyarazi ngo gari kubanza bwo buri ikintu cyona ikiri kuza gukorwa nkiteko kujya kinamani kubasa kukikora okay Mnyano wito mkahumuro cyo butonje charity umuhereza bwa program ya sisimuka edakika za bishatu zonka ezari ngo mushayiti ya kabiri bito mjenyu wito yatushikire umuhango mkwaterane byentasiane shoza Dr. Benjamin Musita butosha nijaha kutomuzi okubasa kutubangura na no kutwihaka bubi ya hameisho okubasa kweza ibyaheru kandi cy'inkuteka nguye ko kuba ine cyo kumanya hanshonga nkezo ntwa twine mkutuyitu eyigwire niwona wenzera kutwera na mnonga nke ya Facebook yiba kwita TV West Nehinda de liking shonda hari akagambo like noje kwa notungaje kurunja mnonga # ni sisimuka @TV West UG niyo Twitter niyo X handle yitu kandi turinaha Instagram
turanaha YouTube iwe sebo na nyabo aryo kwe natureberayo so tutwenda twemarire tumangwe mwe numbasa kubitopinga up mwe mureke mwakire abase okongera kutoyanjorera bitensho ngitukuza kuganiraho na hakire nkaka ka school fees abazire ni nisho biki esituru gukora umukire nkaka akuturumu nuturonda fees okushashura tuyo mwiki ya muhero by the way hato kabe wazurundine kushika account de nabana bakaza ahishobero rekanike kumchize bigambo kamwakire Wabare mnonga charite kandi ukumpa hakagisha bigambo no munya Uganda iyo munya Uganda ari ya TV West kandi ninkusimira aho ruhanga kugira ngo kandi twe aturekereho nibenje abagenda abama benje basanye ngautu konkito yagira ata ninchibenda mugire cyo mwakoraho mutakanshangira ubwo himba ngomazo bweni wari ya TV ne kintu cyukuru mnonga kushanga ngo nonyire byo urkwega kandi bugire cyo byakuyamba umitwarize yawe na n'umunkora yawe yabutosha different programs tukusimira aho ruhanga mazima wanugamba ni inshobiki yego inshobiki z'abazeyire zibakora umuntu nanye ndiyo muzeyire ni nshashura fizi tuine ba father nkabozo father shiwe kana bakweta father uina bana yangira ati umukuzara chikumanya sango kugende biological rozari umuntu we nahori arikushashura umwana fizi ninga shoyi no mwoga gukurebera umwana no buryo muzeyire either kamujara biological ningo kamwadaptinga ningo no mwana inoho wamwihire umwana we no wene are under your care ubu buryo muzeyire mukuru kandi tugamba ni watagira kandi nyuko antakazeyire abantu bangambira cyo mukashesho so umuzeyire waryo ko una defining anti una definition ejo harensho binyinje z'abazeyire zitukora Charite nyenda ikirize ngo ko rukwimuka oryo muzeyire hinabazeyire itwe abakuriraho family zitarununji ningasheje abezi nentasiyanche hazo kashanga ngo uyu wakurire isente zikazitarikiza ubucanyi bukabita kukwata hebya sente ubwo muzeyire ndugamba tinkumanyisa kugira ngo mukamwene too much money kugira ngo sente kwata kuzekateka ningamanke yiwe wakurira hinakurira abuko weitu isente umurro mukana muguha wa neighbor mutambiro ka kilomita mugenda mwihayo umurro mugureta so mukamta kweta gakibiriti umwonyo bakabagura once in a while kaguruka katwe ushanga ngo mwino homwonyo gumazo nanagwabura muzoane bamugwihayo kandi akacayi mukamukatecesa amajani nanka umjaja ninga sho mutete so nano kurwara mukamta kweta gasente bakabagenda bahumba ebishaka babiteka yarogwe that was malaria kwetu batruero rukorro kere numunyero wakagenda humba ebishaka every type again kesha ko konkaba de kombe binywa so we did not need money Museveni eba kana tuitaba emba we don't live in the money economy. Money was not a problem to us. There is a section money is not a problem when there is too much. Haro section money is not a problem when it was not there, so it was not needed. So atabantu abakuru mfami abakuri abarjiro mfamire nkezo beja beshanga kugira ngo classe ya Charite ya Benjamin ababarjiro mfamire nkezo tuje tukankara hanga bajerre mbabazi mweshanga TV Western mukora acho wachigamba atumshanga mwakaha ranga bajerre mbabazi mutunga nka miliyoni nk'ibiri nkabura kwezi hato shango inabana bankomwe ninga babiri oyihayo oshanga ngo because okakurra kuri yo mumberejo ugira uti umwana wanje takuza kubona abona now we are the to be able kweta the dangerous parents in the modern nabona kuko nabona bwe umwana wanje takuza kubona abona naenda ki mande mwe oreta keke oraba birthday y'umuntu chiriza keke ndijuru wa kabiri uchiburya ha TV bagira hungu mwana mu celebrating acina yayine nanka birthday bakusharuka keke ukagumana ukaretera umwana hato gumwana umuteka sugars nco cyumwana naba baryo bazahishomero aba baryo bazahishomero tumwana wanje takuza kubura ki takuza kubura shukari nyenda genda pakingire kuri program zukumara za shukari kaho bwire ndijo neza kujumutsindikira ushanga ngo umwana no feeding a shukari umukasheshe shaye na rya shukari shamushanje rya shukari na no mwazi ogo mwana no mwanga 100%. You are the biggest enemy of that child. You are murdering him. No muita
because umbwire bice noza futanga kuraguriza amino umwana akiri mu primary. What was so called the love? Because okajira nobo wa transition in location ngati west waje rekoti nkeje injoire omutogo wawe tugurarigiriyo gukaremera kuriya amwe no mujyango sente zirikize bucaitu kazabayireho wabara kurgayo so tuyinabazeyire bichikanke echo kandi bari mu families nyinji munonga echo kwereza mwana yarya keke buri weekend iki. Is it because you have abundance of money? The answer is no. Uine ignorance omutogo ukagoma mu bworo to wachimanya no bwagira university ukashoma degrees uine na PhD agamajingo kunkoka gumuri omworo njoro kuri zo mwana sugars at that level orukwenda kumwiteranya ensi ye iyo kujango tubara kuri za sugars ezo njoro zarire aba generation y'abantu yeberebe spam count ehwireho. I heard is getting challenged. Yanjwangura. I mean yanjwanzya. I think wakunda chigambe. Konka mwentuaza kutsaho kache umbutima w'abashobozi turagaruka haninza kumbaburiza. Nza kumbaburiza hatshi school fees shugazi simanye twazariwe simanye mane economy atirije bijwanga bita tubone tugwaje umutopike yitu nakasheshekerizo. Otarga aha program sisimuka we are coming back. Nehinda New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live mu concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku cyeciro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu ahari kororo Independence Grounds Tera Star 252 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live mu concert Bishagikire Pacific Events Lion Records. Ebyo munshi nibimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuhakubasa kurwanisa kutunzuzibwa okuhereza n'ebitinzo mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruke wani wajangwe chistetane chikaze ninga nechisha una mukazi bambe aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka no nawe imbase kwata bakora kasho mukeka gw'abagenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitamo ko narwana leta akaceka nakataho nabyama nakora umushango iwe shono stama mukeka ugaruko stamena ntebe irene box kireka nonda gufata rwiriwe omuzano ogu nugubagura hobo rwa mukaga na Sunday shaisha tuzekiro kandi gwishagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda nishwe kazihangwe. Abonaba makoma yetebekanise okubasa kugenda kubareba weshongoro gwabo ni mangu mbukunda kandi Vision Group niyo New Vision yerunereta abeshongo zabo tuchine umuhangu Dr. Benjamin Musita mbukwatena na ebyakasente
shonga ze sente nizo zikireze yo kuteganisa ihanga beitu twatwi n'abashobozi nkaba at the end of the day no dire cyo watoranamo nasiga nabaraganisa kumbaburiza turiyo turyahamuramo guru kugira ngo eshobe z'abazire barukora omubwire obwo kushashura school fees omubwire obwo abana barugaruka aha mashomero hati we yantandikira kuriya ato mwana uriyo no mugurura shukari uriyo no mugurura tinga shitereje ha mustari hati turiya fees Yes. turi no mu shopping yes ushashure sente nce za fees o parking za kwenja nakina na bibindi byona umwana umutere mu kilograms 10 za shukari fees ushashura ukakota nyo mukabona bona umwana wanje tayine kubona abona cyo bwe fees berekere jo nensho biyamana munonga umwana wamureka umutamanya buriya ubutamanya buriya ubwo nandi ni gushobora kugira ngo nicurunji abana kubakuza it doesn't matter how much money you have kuboreka ngo ense yor kurebeje no butwe tubyino muka twera hero tubura cyo kwenda cyona ngo neje kushanga noje kucheba umwana karo kugira what we call the cravings of the heart ebinte by'umutuma gwe bukwetaga haza wagumana umuhera hiyabyetagira it's a very big mistake taror hango bori micere nemero ndenga hi woro kutureba osimbara amaju ukashabe kintu urukumanya ngo it is your right as a child of God ukachimushaba hakahohomi yake tano takacherebe na ni 10 doctor mbwera chari tarya ature nashaba mukamba mwene nyowe Range Rover ka korach Range Rover abazivuga abanza butubine shagama kunga chari to shanga ngwa imotoka yakuvuga tekashara rengo rwa Range Rover tekarebere no kureba teka ayine motoka yari kuvuga konka tera harengo rwa Range Rover hata gumana ashaba so ni tukubantu kuzabana hatito no morega ngo burici yashabe cyo no kitameza nyendeche byona shopping list muzira chiren it doesn't matter sente zoine umwana shemukwana eje bintu gumana ushoza moti sente zi ozine konko mujero shesto kuza kuchitunga ekitokuza why enseji tukwere kutamburetyo eze sente kashezo wagumana zo nyoka ni mangu do ine sente ejon capital utanise capital ezina kuherezwa neza amagoba umwana umwegese ngo ko kubana utambuza family harimo bakweta capital harimo bakweta amagoba kandi fees ntugishashura mu magoba tugishashura mu capital tukushohorezeryo tukushohorezeryo because utanise capital utanise sente zo kukoza ezikore zindi na neza amagoba zarga ko kubana uzitanise ryo muzeire umwana umwe umushobora utumwana wanje norenye ne baga ya sente hari miliyoni 20 kunka nazi kwazona tino kunagarwa ko mugatare kugurende nkagoba he mtwara abiri yoshe mukwana utwarankachi nkafizi so fees twashashoroziti kandi abinte byo runo genda nabyo ishomero woriyo kutwara kilogram ya shwari konko twara hafu deno bondi nzire kizakwija hukari nze kugora yokora half ndijo njikongera igitaka hwiri umwana agenda ari kumanyango kutaka hafa abana bahatanuka bashwaza noza kugira ngo bashwaza konka itwe ejunionsho mesa y'abana abo kubenze yibakuzamu tuburi cyo bakushaba cyo ngo neza kuciba iyo kuwa mukuze ngo beruhu nyenchakare nico mujari abana bar spoiled bari ya campus bakuba kweza bati university ushango mwana yaba spoiled because tarabire used no kugira ngo mwensi ne basabta kwa icyo wagishaba so wano shopping ageza ho munonga kugira ngo focusing habiri essential esente zimuzigara nyuma umwana nazo kugira togo musheje karyo na Twitter cyumwe yitwa turintu batwarebe tukapakinge baka ukareba mwene kugira ngo ntitwara umuzeiro w'umworo umutwe ubworo think manzo kubara sente ni manzo bworo bwo mutwe kugira ngo ibiteka teko byo biryo mburumo bworo bwinji kugira ngo mwana no muretera bando za sente zo muhereza ishomero it takes a poor person ana za pocket money ntubijusa pocket money numbeza because tumurukumanya ngo mwana waho ndargiye kino tuko bakureze ba general Kenderuga muzeyi president atugikire myaka eje rero natongera ryana netano hati tuko yakuzira ati
abantu binje bakuru munsi bakagira icyo bakora mbakasigamo icyo basigamo tabarakuzire kuko kuzabana meme imbura ngutezaza mosho cyo kubasa kumuzaza wakubara wakoreba cyari to kuyakuzira har kushitamaha yo ina maharawo maybe taina an opportunity yo kushika but the charity did not grow the way you raised your child. That's why the percentage of women failure in marriages nchirga bye bintu abana mukaba packaging mutaba kuzahishomero mwabagambira bugambusha ati wareba ngo ninsho bice tukora twanshashura fees. That is one of the major mistakes. Harensho bendijo yende tirekurra mzaire mwana wanje nterire sumu yanje tunomanya nkazara umwana ogu konka kanagambira nyina ngu nyenda kushashiraho hafu ati sente zoine nawe yatekora jeje sente zoine uriyo nongera ngo umwana wanje akikahishomero kawo ukwezi kumwe bamuhe chiti ntambike kugireba umbaga kirebe ko ine abandi abantu uko kugendo bagire kunko ubwo mushije ataremerwa uriyo no mugira he must pay all the full fees. Ati mushije abandi peace of mind namangu mwana shashurirwa hwire ruyare nyunko mucara ati nishitamo no kugendo ko bo mucara honi nuko bakurize na it goes back to the foundation ubwo mukaza akakurata ninge bigenderwa bye nibiye. You never know ubwo mushije runageze ku setting a foundation that mwana we no bunabe no hurira ngo ni nkoro officer kwinganeted director tukumanisa ngo sente zo nubuze kubaza ruho nuko kuzwato kazita fizi omuntu naenda koziyamo kunko muzeira koreka ngo ndijo nyabana banje tabakushashura bicuweka nyenda fizi zone kandi omusheje arina kujate nyona nyenda ninkushaba ngo ndike mukache mbanze nzo mukatare kananga ngure yente njitwaro wa charite njuguze charite kiyampe mama gombo nikunanga bwa nazo mhazona tindafune capital yo kuzo mukatare ate nobeyi shitama tugaraka tureba na mesho kandi tugaraka mureba na mesho sente mwazitwere ishomero kandi ishomero ndo bahameza ashatu zo kushashura ndetse ameza abiri nyona kujya ntumumpe mu weeks ibiri mbanze nzo mukatare ndigeye umuzeire abara kushetegereza omwe umwana wanje takushashura bicuwe umwana wanje nashashura fees yo not first umwana wanje takugenda yinde cyabazara hishomero ubwo muzeire nuburyo mworo mu mutwe notakwetegereza nejensa herukuza ndaba madam mwahurira nimwe ngusira kusheze yemigere ngo umwana wanje nashashura that is wrong, that is very wrong. Umusheje atakaremwoga umwana ari nko mucyamakaga from the beginning of kurugoma nasari ka primary ya mukaga teino bwararemerwe fees nobusichererwa konka nashashura iyo agwacho no muto no muzo maraka ngwashe mugana nashashura fees zona umurundo gumo nkweneje buzima yaba turi nakoresha ubi wabisoko yazitwire akaziteko mu business zikaferayo umwana wa almost bakambinga amara weeks maybe mukazi na ine foundation ahabwashi yagamba atyo konka risks tizikaburama izo risks niziba konko umuntu yana kujata no mayoni zo mukatare kananga hata nantaguze gendo bota nkagitwara yo ndikumwana tware honje because capital anje taracheno nazo wamanerenda to get capital Amkazo mwe abarakusha those are mistakes of physics kubantu shashura so ezo nensho bizo kwehara ari kintu kindi cikuru ecyabazere cyabakubara kwetegereza ushanga umwana ariyo nimukanaza hishomero nagenda aine uniform efiri ninga shiziba kwe ndike umwana tene cyo kujwara hati no yugaruko yebuza hato ko mwana kuwagira ngo ukashashura fizi konke bukozi bwa namugaga harenge gitu wajumha ubwo mwana no ndabata yake how is she going to feel yes twayanga ntasi yawe neza sezono omwana guhwereho nugobe no shoroma no guza you don't expect to get any money hato ko mwana wota muhire turuzo shashwire fizi hato nako yazo mukarasha kashangana tetema ninga shitu wamshashurure nanke bitabo tu wabishashura bakawayo hato wono ndakora ateje mirumo ningukwa kwato mukozi ukamshashura monthly salary achiko musiri ngwefuke hwireho kacweka yatogo no wamhezaje kunko muhirezo kwese hati nicho kuboriyo no gukora no gomana wasendeka ishomero without the right requirements so tantira har requirements rende byasigara gumeno mukora sample gumano bukora sample ampora harimo no ko negotiating n'ishomero yeah true inshobe zinde zitusingayo iko inentas yanje
kaba kubinjira mu rumo kawagaruka cyaro kanopora imirimo ukazoku umwana bwacu no muremese mu private school mu home government ibyo nensho bendijo abazere shekora necheka okunoshashire bitwaro nshanjo buri yoma inerengo nkoko nesho nakiyamere abajungu bagera ngo kati yo koti according to your size kakuboye namagara bashe manya size yawe iyo abwaci oyenda abana bashomera mu ishomero ry'abinkushomeseza amabanje kandi utakutasa nkukunda kutasa kandi utakupuraninga nkukupuraninga nangwa noza ko no planning kunjukunke binte sizone tubiyakora kandi yabakurunze na pemo mcinta kubasa aha hato umuntu nazokwe ushanga kugira ngo sister Charity nashomese z'abana be mu ishomero nanka ayiba kushashura miliyoni 2 umwana umwe nzara kumushashura iwoze kuremero wa university waye bwangu ugugo Charity har nashomese z'abana be abe baciryo mu primary maybe ninganye nomwe babe ninganye babe ningashitasi nubwo ni 10 entasi yeruho ingibanye nayongera iba nashashura fees yona let's say why mwaka watamwe abana bahapokete mani kunka fees is paid ojirote tinku basa kuba ni za TV West na Charity twena tukora mu program emwe ni mana sente ziba kumuha ni mana allowance abana bari bari kugenda nanye nhondo kwenda banje ayebwa ngo nyowe kwa kwije kinihiro bampereza y'icyanshanje ayebwa ngo omu election zomu Charity akarabamo acha wachigamba umukaruru Charity mesende ziyakozere nyona nyitinda zikozere government kamukorra munonga nabanywana babakora mkemero meji bakora bakushemeza abantu bakakora sente nyingi Charity ni shombere nabasa kubarihindwire ryo mwana utananyo bwahindwire ejo competition y'abazeri imukwetekaho no kwetaho mu kugota rukubasa itwabora itokara mukagamba tukashomera mu UPE ninjira kutweta abana baro abakweta BAMS born under 7 itwabazirwa butware bwa president ogwaro tukashomera mu UPE kazomo do primary school twaragaho twaza za buremba kari gishomero ya government tukashashore mutwara pendetano yonka nabo bakutugumisiriza koze witu bakaba ino kusindika yo uniform bagumeno bashara nyoma wakatwara inchiro y'ebihimba aha ahishomero bagumana bazibaramusente hatu wakasa poranga uniform bagumana bashara hatu wakuzorotyo tukugira ngo we have failed to make it in life pana tuvura umwana tukugira ngo umwana foundation what determines umwana yargamwata nabana binje bashomero mashomero gamani agutukura gutwabende twetenga konka batari hitwari echo kubano echinde chikuru echo mugano to mwana no kumwegesa ngo areke kwetwara nko wahiguru kungani njira ngo arechinde there is Charity aho kuriro munore benseje ne byorebere mbahangu nchitwara imbabaza mukamo mwana program turebera abana bazirirwa mu makagaba bishop bakusimba majo mukasheshe bakashaba bakasibana baburenjiri tebe no baryanga tenise tino besere ngogo mwana aranashashurire byanye na ningeshe ushanga umwana konko mwana argamu umwana abikindi kintu mwana argamu kubura argamu atashoboroke ngashoma ho nabana n'umwana umwe ngashoma na wo mu turumakerere umwana ishakara pasta barkuburinjiri abantu bagujunwa abana mwene ishakara pasta wa man mwana azaye degree ya murema akagumana araro mukara Bible jango gamba no kwitu okuhindura imitima no kwarhanga so omwenga akanyebuza Bible kanegamba mustabo cyemfuma bero nebero bamukaga kuzo mwana umuri ngwashe mukana akura mukarukora tarugurugama hacinyebuza abashibu bakabakuza umuringo gwe gutarugwe mbarakugo nimbanye ndo muntarmo atabonaza muka bachwezi juna nagawotire nebuza nichechi no sakushanga maybe hine shitwa misingire ukashaba munonga maybe waza abana babandi ababa wabara kubakuza kokoshe mukano bakuza hatoshanga mu abana nabashwaza families zibakurugama mchitwaremba bazamukama to me umwana kurugama akashobora karugama ko umuntu kamwe ukahurira no mu punches ujuta nango abanda bwacha abana bandi umuntu akubaza kubanka Charity
ushanga wabanza nibebuze kibuzo nkecho konka omwenchiri jerra abugamba bwakora sabana. Now another point uhironda fizi ejina ini fizi ndijo mwana yakujena nacho no gamba no umwana no mugambira bugambo chikara kuba naza heshomero umwana yashobye rwatanije kuchireba ni uryashwe rwo kirebe ugumana ichakare karo kuzombushwere bwa yanga utanuka kubreminga neiba ngwamurodire kumbe nawe ndiyo umuntu arikoza Bible munonga noja konsasara akintu eki nanyetindi hari Colossians abakorinso bo kubanza 10 no 10 ninza kushobora mu rujongo timano wenda noja no choma there may be many voices but none of them is of significance har hamara kamenja gargamba konkaburiraka tarerte ine mugasho eki kigambe cyo wagambira umwana no manya impact yacho nyencha kare kandi tembetweba nibyeba rwatanoze kuja yombushoro ryabareba akanwana karuga ebigambo byeitu nibyo biriyo nibita abana yo mwana uryo musuru mwena uhira Max Chess uri chifire nkasho ngwene bino kore uri chifire nkasho mwene shwakaze ireki hatorgayo shumano wanje utanaka oreto mushomesa ngwa coaching konka warga kuragura kumuragura hebutakwataga hati akakanwa koryo no kozesa nyoti ngagambira umwana wanje ngo turyabura niwe cyo wanje tikiriyo ukuzo mwana kandi sere doctor turagaruka abo kubona bwaburuho reno bwakora ngambira umwana tumwana wanje turyaboro nabwo cyo korargaho goro tuno twaza kuzomutuma gwa bashubuzi. This is too challenging. Turyaboro mutagaba nguturyaboro. No isha kuba no twegitaho omeshaho katwanze twazomutuma gwa bashubuzi turagaruke tuje kuba ntujuzaho tukine Dr. Benjamin Musita. Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African Football Tournament in Morocco this December. Alan Okello! Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Orihire n'uruzinangende rukutunga stika za moto third party okubamba no kubambura urupapuro bwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia eya digital moto third party stickers nebutura obwecu bw'ikiruka cyawe n'obwerinzi eyango okoresa kandi eri kushisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira harmomo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank. Rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oyine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker. Ubutumwa ubu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Manyiso mwana ngwebe mukwasireho nk'amazina gegona ishomero aho ari ne namba yesimu ko bitashemere kutebwa mikuto ebintu byakubasa kuba bibi ahariwe nibibasa kutandika ababisha bahise kumenya bikwasireho gambira abana okwejo ni samazina gatari gabo gonyine kandi hona bajira mukuru ubabuza baba batetegerize
turi nitwe ahabwa program ya sisimka dakika nashatu nina ezari ngomushayiti ya kabiri tikine muhango Benjamin Musita ombikwatena nebinsi nshonga zakasente entatia neshozana nebindi mwe turiyo mukireka school fees turiyo mu school fees week turiyo tureba nisho bicabazire esitoro gukora omukire nkaka ezakubasa kuretera twaterensibo nabana bitu baterensibo na future yabo yaterensibo hino wanangambira aha WhatsApp yaja tatogo mshijo mumburuze ngukutura kora hereza umwana yahereza omuzire list umwaka bishaza makatanja byaba too much kandi amana kugara muhwe nanya kansha be bya Christmas nanye mbisharemu kandi mamazira mu 10 tukire no mchano gunyuma iroko Imana umisha ati this is some fun kind of nanye no inacho arhorevo abazire kubakura nanka twine stages of growth. Yes. Makujirangu lifetime hypothesis nawe kazi zo mu economics. Lifetime hypothesis makujirangu kurugara zoro kuza myaka 25 ntwichereza ngo boryo mu ishomero. Tucheta the saving context ya Uganda nko mu Japan myaka 16 bana ba pilots. Yes. So myaka 25 tugira ngo turukora twiro mu ishomero utwire no ryazo tarabikire then uchika myaka 25 kuza myaka nkaga iyo kuritaya ngero mu government ya Uganda mbichereza ngo akakavu kabona kazayiguru tanka ku saving uchika nkaga urugamurumo utanka kuryazo wabikire now abaziri nibakwate myaka yabo kugira ngo bakakurura families tine sente zukumara ba saving investment zabo n'abana babo nakuba kusiyari nkaga mana gatacurumu batanaka kutuzo mu investment zabo bugize education batanaka kuryayo am context stage ya Uganda nkwineje now bible nejirangu a wise man leaves inheritance for his grandchildren abo kugira ngo tukaba tutine bwenje ebyo bugege bitukurekaho ino neitwe generation iturum toine cyo shonkuri yotene cyo yatsigereho shotene cyo tuwashanga ine hatutandika kurebera bye nyuma ijo nawe ushanga twaragomba ababe bayibarabe ku determining because bine bigambo bya Solomon a wise man leaves inheritance ukahoro president we hango bambuza uryo no ukora chantu tired of this akagaraka mujefu gumwana wa munyamakuru wa Kenya atam working for my grandchildren mzee ni kwa kigambire now ejo statement netwara umuntu atayine bwenje ari kujya this man is selfish but mzee was quoting the Bible. Wise man leaves inheritance for his grandchildren. Hato umuntu munyamweje yanarekaho ibyo butunja abijukuru mwene kimanyi pangwa abijukuru bari kumana bakorera abijukuru mzee na neito bari yabakwe abatungire nyetegereza nkejo turiyo mu Jewish philosophy ananka abayudaya baboro kureba the Jews nabo bidaya the Jews ninga shaba idaya bene principle ngu omunso mutoyine choyinemu bariyo bakatanka concept ya sustainability emyaka yira ababa sheja bor kureba nibatogeze ikintu cyamane they make 1% of the world population but they control 40% of the world riches katonda wange abaju so abantu biciriza ngo niyo bundi hatine kinyine instead you don't own anything na no mutamu zabo tubinemo ikigambe cyo bakugira ngo this is my wife this is my phone tabachinemu they believe ngo wabori ba charity mukama akakweta ukasigning out charity will get another man so did you own her turion tuisha wo dar hejesum yokajo this is my phone chibanje mensa ngwejesum tia why they believe ngo burchintu chone choine you have been entrusted with it nabana no bajangu ejesumo jihibwe ukajihabwa abo kugira ngo gikoze semirimo yarange yakutumira no mukazo guwoine is a tool to serve God better to achieve echichi yakusindikire koraha
so mwene bidadi yayohoreza ati ndabishazemo because I am his investment On ariyo investment, narya on ahabiya context. Nabwo nshirigero nabwo nshirigero akushabira iki nibyanje icheke them namwe washabe iki this is capital wayongera hechi esente kawashaba nyinji nimbuza because now ninye ndio nikora sente can impura kanani that is how you talk to them you must understand the language exactly urumo rw'urukoze hamazere turukwingana nuriye nakoze numjo tkunkashi nureba mbenye nozine umwe nimba zine zino nanye ndikakaseje ngo nimba nyine miliyoni yanjomu kunkanje ambuza ngira gutinji nimba nyine miliyoni mbya nanye tinzine ndio ni mwegesa ndio ni mjaranti ha nyina ka senta kimbe ntegereza nani nshaba ebibi washa bebe onyiro priorities zabo no economics jangu rank them in their order of preference hato cheza ku rankinga obekorachi umjirebu amatote bindo bonde kiremu not because musente tozine konko yenda kumori koti sato kuru kubyenda twebiri but at the same time you are also investing for your future so in kutasa ideji na kuno teki ne wobor kuzendezi nanye nshara muntu haro munwana wanje Rita arkamwenje yana sen ka message ati ninkunde miliyoni muganira Rita nono shutu nashashura fizi I know so ebintu ebi nebintu bikuru byo kureba aho munonga umuzaira ryokwe ndeshaza ryonze tutwara umuzaire wena yanatura nicurungi okushomesa abana konka share koti yawe kurigirira size yawe haza cyo no mbible echo nza kuchukoronda na nchikoreka ntigamba ngo yenchi for example mbible mpamaka just some few seconds ndio ninchoronda umuzaire wena twara umwana umwishume ry'orukubasa utehangara nyowe utehangara charite kustokomanya entasiya yabo nergankahi no mwene mukoro mu bwogumwe mwena mwene ntikuma chubuga abantu bina abana abantu babokwe abotakamanya ko bakubasindikira sente ekindi doctor icyo nyina mutuganireho ahashonga ni ya school fees at messages turi kutunga kurugomba app kurugomza kafuna kurugomza banka kurugankahi kurugaha masumu kaga ngo no basa kutunga school fees rone hatwo kwikaho how do you advise mazima nimba ntine ziri kumara kandi aba banyoreka ngo I can easily get hataho no to advising abantu abariyo bazomuza kafuna baza banks ziriyo zetera abantu sakoze mbakujya ngo there school fees rone hati nyenda twicerezane ngo umunsi omutu twingana yeah that's true tukuru kwingana ndama true example y'umuntu ashomera loans I saw my mother naga majunga arama banja gimbenya shasho kandi ushobwa kago kaguma mbagiza abafana loans ba recurrent gagwayo umuntu shanga ngo akazo acharite ihe miliyoni 2 abana kubena bazayishomera I remember barache gwira abantu bari kugwira akirgo kazo wananga yashashora charita kwata sinta zigarikashashora abana. Now it is an investment. It's an investment. I don't think my mother is regretting how much I can do a shomera. Konkar mabazera bamba barukushasa kugira ngo abana bakashomera mu mbera nkejo. Hasa tebishwa. Tebishwa kigambe. Umuzairo shanga ryo kwashitami atine cyo gukora konka yashashurira abana kandi babara kumumanya. Hata abana no bayija bafa. Bayija abazira babafero mu ahamuceno. Ushanga batabafaho batabamanya ne barabiremo. Urumwana nagambira bitiyama banja gawe tegahwa. Kungaga mabanja it kept on increasing gagumanga baru current nkazi humsa kweje nazite koko nazihoku nabashashuriraho nabaninkorechi fizi yagarka yagarkwamo shoyi mwatando ninga nyoko imwaka nakora sente yashana nko bandekera nyonka shoyi noraba zaira bamwe bakazi bayine sente kusinga bashaija kandi batiro barya bashaija maraka notekosha shure fizi hato shanga hatabaho okwata nsoko mumaka. So iyo mwana ashomera mu mberejo nyoni mukiragambira abantu I don't even have a chance to be poor. Kwenyine atinji nereka I don't have that option. Okuya hokora ninyebuza if this woman have jire charan for these years na basa atakujirenjo akajombe kakajitora makagurita ka nyiwa washomesa atenyine PhD nkaborechi.
umwana tumagezi bwongo simugejo kirakushebuza hawo kadachi katwine kamwe konka nanjang tubumba bumbebi tuhendere ahasigara nsa discussion isigare ahantu kutuyitu umuzere rero twara umwana heshomero n'ikintu kikuru and it is batari kubiye ngo hari investment eri kusingo kushomesa tero yerero ni because obwiga obukuro obwo recommendation n'icyo wa recommend y'abana tibizimbe bya street ngo baragwa uri kucirayo obaragwa bukusingayo tataka chingambira ati wowe ine degree kindu kureno shabece banja echawo china no akangambira yachukurata n'ikindi kinabenye no yachuguza agera ati I don't expect you ikibanja nkachukuteye ko muto wotagenze ukakora ukerondera ikibanja ntari kureba if anything ne china nawo abazayiri mutebanje by'abana banyometo yabo muruko begesa ruhango umwakuzere murukumanya ayabakozere cyumuri na n'ikindi cya kabiri mu batwara ishomero bashome batakubenya ngo emero motero emero mo ntujukuriyetinga no mutsindika ishomero tukugira ngo tuzo mu government ronde memero mo no mutaye ishomero ngo tugiro gwenge gusingo bwanyu nakaroho kaca kumwino tukayihe memero moto employing abandi yes emero ho yabaresebo the entire world is a stage for a true talent so baba kutira ubwonko mu mutwe na no bwegese ahiba kutambuka hona no hikanomera no tandika no kora abaye mnonga doctor nyesanga nkine twayegamu iwe nanye ndewereso najitwara kanajitwara kimwe twaza kumara of course akashoshereke kabisinsi na nakoni kahikirahihi and when we really need it mbona katumureke abene wahenda program eji n'abantu cyo butundi charity imbendeza izoba runji Nehinda akashanshareke ka muzeyi bisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Chama, twasize chama, nakufuna ngalonza kavangata, bintu bya mutima nze samanya, ndageza koda byarema, nganjagala manye, kubyanika, omukwano kawowo, mama kokolotya, nebo sibe fumbe, bivayo nebyeyasa. Zenafumba lubutu samanya ebijomaso samanya taribanya kulutula laba wona no ebyali byechama chama twasise chama chama twasise chama biribe twakweka chama twasise chama ebifuse songa chama twasise chama ebyali byechama chama Togwewala Wankwasalo mungenjoka bwezeisa Seyari emanyi mulavu sigonzebwa Pola mpolo mutima nga gubibwa Bwena kumbe byama nebifuke byama Lavo joga lava bokube mbwala Bangamba kawawo mukwano kokolotya Maybe yes, ebyali byechama chama twasise chama twasise chama biribe twakweka chama twasise chama bibifuse
fait, quoi tu as